Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Musesiani selile kamwendo wa saa 3:30 cia wiyo masama Afrika yubiloni wa suani enda ukudhocha dhini wa Vilingi wa Mauvoo kunengelelie Mauvoo ala twakumbanisya Vilingini wa Mauvoo mwendo nusu wa saa 3:30 cia wiyo Teresia mwende nukututelesa kwa dula Mauvoo kwanzia ya meko nitwa MAKENZI wa mutunga atwane kati wa Mauvoo ala tukumbanisye kiyoni cha umwe ala tukumbanisye ni vamwe na vai mitengea ni kuthukuma ya siu gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior. Seneta wa Kitwiki yo kwa dhana uthukumi isioni sia wodi ile itiletwe kaunti ni isu. Mwene kibila wa Monduma uiti masaku kwa dhana uthukumi wa uiti wailite. Na athukumi makimanyisio cha Kitui Teachers College kutoisia maandamano maitata yuluwande bisio. Vilingi wa Mauvoo. Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wakania athukumi ma kaunti ala mataudhukuma undu vailite kana neme ubetangwa uyani Mutula anene yeki cha dhini cha kuidhia kiritu maubisa anene ma muthia kaunti ni ya Makueni ayasia kana kaunti hii sakulelia ikanda kirito ni cha kuthukuma mwene ndi Caleb Chalo nukutopingu ya Vilingi wa Mauvoo. Makau, holder of national ID number 22914271. Ngovi Bodoka, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly. Amwema maofisa nini alama idhiyo kithitu mbe wa gavana Mutula cha thini kila kitoa iwo ofisini wa gavana va Makueni na kwa kavinda kambe vyo kaundi ya Makueni ni andikithisia maofisa nini thini wa muvea wa mwaki kana energy na indi muvea ni wa uthukumi kwa mwene nthi. Gavana Mutula akiweta kana vata wa kwithana miana inu na muno muviani wa uthukumi kwa mwene nthi ni kwikithia kana athukumi ma serikali wa kaunti ya Makueni ni makasangai nthini wa kumuthukuma mwene nthi wa kaunti ino. For the first time we now have a CEO public service. First time. Sasa public servants tunawaweka kwa darubini, tutawanyorosha kabisa. Hapo sasa hakuna mchezo. Gavana Mutula Kilonzo Junior ni wasayana ye kunenga na wakanyo muvyu kwa thukumi ma kaunti alama nengetwe miana ya kutua nthini wa wiwe na wa kuandikwa na vala waweta kana nimekuosa matambya momo make mea kwivo kuvutwa wia akithingilila kana ni undu wa kumacha kuona thukumi ma kaunti matekwituma wiyani ainundu manengetwe miana ya kutua nthini wa serikali o. Will be judged, ladies and gentlemen. You know that when I worked in parliament, and I use this example even for the people working in Makueni, some of the people there used to tell us, no, now they will come and go. It's a mentality at public service that if you are permanent and pensionable, you are like a tree. You are not going anywhere. So you work the way you want, not under the governorship of Mutula Kilonzo Junior. There's nothing permanent about you because I am on contract for 5 years. And in the next 5 years, I must go out to the public and explain why I should get another 5 years. So why should you tell me you're permanent and pensionable and you can't work? Kama mimi ndajibu maswali, si hata wewe pia utajibu maswali. But utajibu maswali kabla hatujafika huko. Tutapambana kabla ifike hiyo saa. So I'm asking all of you, like I keep saying, oingithini wa chathiki ndongo ino ye mwamba na ndongo ya lengi bungeni Honorable Chalo Mumo ola ingini MCA wa Tulemani ni maweta kana vevata atandithia masoko wa mutito wa ndei kunengwa title deed nthini wa bloti ila mathukume atanzie mwe ya kumaendesya kiviasala na vala ndongo ya lengi bungeni Honorable Chalo Mumo uenda gavana wa Taita Taveta Andrew Mwadimi kwivetangana na kwenda kwete mwaniko muvakani akikithia kana kwa kavinda kangi vaikoti
walite kumbanywa mutito wa ndei ni serikali wa kaunti ya Taita Taveta. Fighting for the boundaries, fighting for the people of Makueni. That Governor Mwandime should know that there is a governor in Makueni who is more serious than anyone else in this country. They should never touch our boundaries. Pale ile kitu yetu inaitwa tax, hakuna moja itaenda mtito wa ndei, ni ya Makueni. Kwa hivyo kama tunakushukuru sana. It was very difficult. Watu wetu wanauliwa na ndovu, umeenda pale umewapigania. Mtito wa ndei should have title deeds. Makindo should have title deeds. Why do I say so? Because people have put in an investment. Na mtu amejenga gorofa. Na hiyo gorofa haina title. And that building is not useful to him. Because he cannot borrow, he cannot offer security, and it's important the Department of Lands lazima muamuke. Hii kazi lazima tuifanye na bidii. That is why Mtito and Taita Taveta can claim Mtito and Ndei. Because we don't seem to like it. Yet, Mtito and Ndei is our entrance from Mombasa and our exit from Nairobi. So I've insisted that Mtito and Ndei must look like Makueni. A Monday cannot be 24 hours and Mtito and Ndei unazima mataa usiku saa moja. No. Caleb Chalo, Motongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kumavaa wote, kaunti ya Makueni. Seneta wa kaunti ya Kitui Enoki Wambua ni wathaikali ma kaunti ya Kitui na muno kuma wodini ila sithitwe ibathulitwe muno kimaendeleo no kwithiwa ayita bukisia kwoko no kana maudhukumi amwe mabata tawiti alama tabika isionisu moneke kwisila ikundi ya Wambua Foundation. Seneta Wambua abaniye kuthengesia kambi emwenene ya kuthima na kuita Mauvoo mai wodini ya Endau Malalani wakana ukite bala waiya muno wodi kwithiwa ne imwe itilitwe na itina kimaendeleo. Benjamin Mwaka ni wa watumbanisia ingewa. Seneta wa kaunti ya Kitui Enoki Wambua ni wathingilila nongina etike mbuya ekalima ward imwe kaunti ya Kitui ila siithitwe itiletwe itina muno kimaendeleo. Seneta Wambua hainena na Vilingi wa Mauvoo no weta ethiwa hayambisya kambia ithimo na witi wa Mauvoo kauta mai ward ni Endau Malalani kwitana enenthi na muisyo wa kuwa na kuvithiwa o mavinditie kana matesi iseso ila ithiwa yambia wakana o main center ikethwa vau Endau na tuketha twetete matakitali kuka kuthima na kuita andu maitu Mauvoo mekivathukanio kukethwa na screening ya cancer, kukethwa na kutestiwa Mauvoo ma blood pressure, diabetes, kukethwa no yitwa mayo, no yitwa medho, kuketha na kudiwa msiana kambino itha yendio anywhere. Lakini alamesi map ya kaunti ya Kitui Endau Malalani ni moto bakene na Tana River ngaliko yolovyo na ward yesu ni mwe ya ward ila marginalized kaunti ya Kitui me uteba sa kubikia moiti ko tikindu laisi muno ute na ithimo cia mau Seneta Enoki Wambua kwisila ikundi ya Wambua Foundation ithwa hainenga enenthi ivuso ya iliniki cia maundu ma kuvanga uciahi uiti wa uthinzi na kinene kwiyandikithia na kinandu cha uiti cha NHIF nwaweta vena vataisothi yambie Endau Malalani nukithwa ini imwe kati wa ward ila ute na kuonekaniza kaunti ya Kitui kuonekete muno ni mathina ma mavithukia ma aithimanga mile na munao wa kitai na munombe kukethwa na registration kundu kweli registration ya andu ala methwa na mamutha weak kana persons with disabilities nikenda matone kwitha matana kubikia utethio kuma kwa serikali na pia uketha na registration ya NHIF na sasa kwa
andu maitu mako matugetie miaka miongo mwanza uyiti wo wetekitha we wa mana wongametu ni NHIF uyiti no with wendia kwambia anywhere no lazima we ko bandu na tuona nundu kuni no tena niko tubakene na andu maitu atui maitu Tana River na pia ni sehemu imwe inathiwe affected muno ni ukame uno wiko ni sehemu imwe pia yithite ina mathina mengi muno bandits including other wards ta Kinangomeni ta Sikuru ngaliko ya Mutha so tunaino lazima tuwase audio imwe atukambe bana wodisi the one ni ndo malalani Senator Enoch Ombua no weta ni kindu cha vata muno andu kumana wima wa mwikwitene no kana makaitwa makavoa tanzemwa kusuvya utalo munene wa NND kuvinika ni Mauvoo kauta matesi Mauvoo mengi mome asi andu maitu ni kwema kumanyika tene otenola wa manya kana mundu ni Mauvoo na tuwa ikoso sia kuita chances sia kusave andu maitu sio lomono so kambi ya kliniki ki ya umavaya nda umalalani ndi vatoneka hikethwa hivwela wodi ningi ya utene muno tataraka tuenda kutata kubika wala conventionally na watu wavikiwa nesa ndisi wodi ningi si bakui na matowns na matown manene kwa hospitali wana private clinics sio ko na bina mengi afadhili mengi mambea kuka kwa hoteli ando mingi meenda kukala wakubi na town watu au hoteli wakubangi town so ile na kubikia ward la siku yote kuma vamusini wa ilovi ndilivotia Vilingi wa Mauvoo nita wa Benjamin na mwaka Mwene kibila wanzama ya maunduma uiti kauntini ya Masaku Vincent Mutie kati wa angi ni makwatiania na matakitali na manasi kulidikana muthenya wa mbio kana World Kidney Day chathiki kitwa sibitali ni wa level 3 kakuyu ni kangundo ni kauntini ya Masaku na boni mutesiani watumbanisia ingewa Wenyani wa umundi wa kulilikana kana kutania wa uambio la wethitu inyamasi utalo munene wa NND chathiki kitwa hospitali ni wa level 3 wakakuyu ni la wikangundo na kuna na mwene kivila wanzama ya maundu ma uitimbungeni ya kaundi ya Masaku ni kana kielo kinene cha muthende kumavundisia NND kumanenge mamanyisomeni umakwisovyana na kuikalanya na wala mena wa uambio kuyenda ku reduce risk katika andu maitu kwisila umanyi wa Mauvoo wa mbio na wethe ni mamanyansi ya ila maile kwika mesianie na Mauvoo yo siendo ila maile kuekana nasio tusita kwa kisungu lifestyle ila maile kuekana nasio nikenda wethe ni maolanga kwitha matonya kukwata no Mauvoo Naskana mutethesia wa maundu ma uiti hospitalini wakakuyu ni Rosgita wethe tulanyini wambe kunengane mavundisiwa ya na kila chethiwa kitiwa muthenyani wa umuthi aiwetangikana no nginya nethe maende na kuyumilia kwa utalo munene wata mavundisiwa ya kwisuvya na kuendea na unyama wanu wa uampio. Nataka watu wakuje kwa wingi, wakuje ndio tuweze kukua na yale mafunzo ya kuwafundisha mengi sana kuhusu kuzuia ugonjwa huu na pia jinsi ya kuishi vizuri na wale ambao wako na matatizo haya ya figo katika community na jinsi ambavyo tutaweza kupunguza dhulma juu ya hao wagonjwa pamoja na familia zao. Asros ni wawetakana mavinda maingi atongwe kana serikali maithi tomalilikana uwo makulia kukwatania na kutungiania vinya pamwe kumanenga nende mauvundisio na ingi kusuvya ngangala manene ila serikali ithitu itumia kavindani kale kuitia wala mena uambio. Natoa wito katika serikali yetu ya county na pia national government tuweze kusupport ama kuunga mkono jitihadi kuhusu magonjwa ya figo. Manake ugonjwa huu ni janga kubwa sana. Ile gharama ambayo serikali kuu inatumia kugharamikia hao wagonjwa ni mabilioni ya pesa kwa kila mwaka. Ilhali kuweka juhudi za kuzuia ugonjwa huu, juhudi zingine hata hazihitaji ile budget. Ni ile tu waweze kumotivate wale ambao wanaitwa nephrology nurses ndio waweze kukua na
hizi juhudi katika community zao. MCA Vincent Mutie ni wende anakulezekana nthini wa mbunge ya kaunti ya Masako nimeosa matambi makumanyisia enendi ulwa uambio ualangi mathuku methitwe maikwata enendi na kukirikana masivitali yonthe ni matonya kuita wauaya. Kwa maundu aya nimo tuenda andu maitu mambiye kumanya na kwisila mbunge yitu ya Masako nitwetha tutonya kumbani andu maitu ko create ila tumita kwa kisungu awareness undu andu matonya kwesiea na undu andu matonya kwikala withie maina kwatwa no wauyo pio sioka ikwatiania na maundu maingi tusieta kwa kisungu non communicable diseases pe wauo na wasukali ula naguo no tuma ombio sietho na mathina o ingi tembungeni nituendeea na kuete programs kana mipango nikenda katika level 4 level 3 kana hospitali inini tusieta level 3 na level 2 with the nitwetha na desk kana nitwetha na department ya kunengane information kwa andu ala mekisioni na kumatethesia with the nimetha matonya kumanya undu matonya kwesiea na still kwika kila tukita screening nikenda with the mauwa moneka tene metha matonya kuboa kwikwetela mpaka ila meisa kubinye ya mundu ambiye kusembania na uiti kondu ni kindu twetha tukwika epindani yetu etha tiungamie uyo wa health otauga mama enendi kana lamatetheese maundu ma uitisioni cia ndwane ni methewa maikulia makwatwa mbaunthini wa kunengane Mauvoo ndisio amena ivuso iso yaulikana na enendi na kutumia ivinda inini ila meukomana na makumanenge mautao kana Mauvoo ndisio ya kwa unu waula utumite ando ingi nthi yitu ya Kakuyuni na nthi the world yonthe ukesaithia wauambia wina mathina wauambia ni withitwe na mathina kusila atumia ona ibetingu andu mamuika ona ciana nini na wauambio katikati wa andu yana baya andu elime na wauambio alama ekusiawa kwa ndu wau ithita community of the center ya Kakuyuni the volunteers nitwejumitie ni kana tutethesie wauambio kusila misini nundu tienda door to door tipunde cia wau wa the kidneys na wau wa pressure na diabetes kwa uniti ukulio kula kwe wabina ndeti akwate the community ya andu alama HIV alama kuthukuma nundu nitwethitwe tukithukuma door to door na ila wau wa kidney unoki nitunethiwe tutona ulika misini tukipunde cia andu andu mamuika ona makanisani na balabo onde tukokwata mwana kuma Kakuyuni Kangundo kaundini ya Masako nyene tawaboni Mutesia. Kungini kana serikali ya kaunti ya Makueni kwisila mubiani wa uiti ni ya tulwa muti kwa maingi mamadhina alama ende kwikumbila masibitali ma kaunti na alakuma mwaini wa 10 mwaka mupituku matakwata ndawa na maingi mo matena athukumi makuyana kuthinikia awau amwe ma enendi alamethi wa mabikite masibitali ni kauta mawodi yangu mo county ni isu ya Makueni ni mau ya muno kulekelwa kwa mubia ulani wa bata muno kwa uima wa miya enendi kumana na mokwitha methi twe maibika masibitali ni asu na itina wa kutabwa kila mawaite maitumwa ndukani cia kuwandawa kuiyuya ndawa isu mo ene Kennedy Mulinge na watumbani cia ingewa wakili hospitalini wa Sumile ulawe wodini ya Ngumo sub county ya Kibwezi ni county ya Makueni uvande ni uanza hospitali ule na kaunje nesa na kuvanga laini kwa wau azi vilani iko na katame kumavama kwa tete utethio indi maundu ni kivotho kwa nyovande ni wandhiniva wa umaitwele seta methi utamaona matakitali makasiwa mauwala mawaite na indi maitumu anza kuwanda wambi kila si achalia ta paracetamol kana kawa hospitali na itini ya zokwara na ambadu tiwa mdawadi tagosi wazetu yetu managani tukwata takora na thina mauyo ma hospitali tuiza kuwa Sumile no imu mpaka magena uno abotu withe ari na mwakika kukwata ndawa ndatika yonde ibena wonzu wa ndawa muno andu nimekuka makandikiwa makiwa bati ndawa makewe ndokowe nake mundu ucio akomienza utiri andezi edikwikata edikwambililia ba akiko kwikwate ngai watu wakati ya ndawa no tuitawa ikitena no guzu wa chemist kuthi kuanda labda yute na mbeza cia kuenda no kueno kwa tena ni uteni ndawa uyo mambi wa mathina ma sivitali ula ni level 3 na wekwate wane andu ingi mevwa moito lama vikava kwitethia
kwitethia kula nthini wa ilungu ya miteto mivitu kwithitwe kwina thina itino wa matangi ala maina kiwu sivitalini ukung'ala kiwu na kutiwa patena kiwu cha kutumia. Umwe wa ene nthito ile sia mwito la mekwitethesya tamalasimika kuka sivitalini una mutungi wa kiwune kana kukitumia kwitethia tina wa kutetheka. Athukumi ma sivitali ala matekwenda kumilio kwa masito maelesya kukua kwa kithima kila chenzito sivitalini utakuwa kuchangite ki kukiteka. Thina lange no magi wa sivitali kona mundu la wakogeta kutetheka yu labda wena mundu omutethesya tona kwithia wakoetha bategi bulo na kumutuma giku wakaete mundu wasu twize sivitali bana kila sindu cionthe nikiwu ni ndawa ni mandagitali no theu sirwa abo nela twoka tukite kutetheka twithwa mikio itu tuyite mbe nundu ni twize sivitali witu ni mumbaje nesa nela twethia bateke ndo twika kulika thinani nundu ndwina silingi wa ndwina chao no mundu akwika kuthina muno nundu ndezi ambila bana eminukelelia ba sivitalini wa Ilatu la wodini iya nguma maondo maoneka kwitha matena kifothokonyo kio choko sakanu wanda wakiendea kwa vanene stoi la ya wanda waitile na ndawa sia supplements ya mwito sisioka vala kwena na livoti la toko ataneka na ndawa sia mwiso kunengo na masivitalini asia nenganiwa mwini we 10 mwakani muvitu basi vitalini vedito vena thina wa ndawa nineku yengi ninyuza ndawa sia breast nina nengwe kapakiti kamwe kati nanywa kathela nanywa kathela ninasio kayengi ila no kana nengo muthembo omwe ola ninanengetwe la yengi na ila nzao ninyuza aba yingwa ko utumanire tano tumana kauti kana ola ndo no tumana ni sibitali ndina ndawa nandike wa mithembe tatu na nanengo omwe na nyindina mbeza cia kuuisi ninu kandena ndawa kuka undine twete ndawa ituka basi sibitali tukaitwa lakini kwina thina wa ndawa asasa siasiana kwa windu magule kwa nda ya matwete ndawa vala sivitalini wakaungunio na maondo mavua au thina ungi wa kukosekana kwa thukumi makuya na masivitalini awe yumila kwa vanene wendekethio wa governor wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior wa kwithia na sivitali mwe kuvingwa wa masami ongolana kila wodi yoneka kwitha ina vina kwena na thukumi alame masivitalini a na wonjungi wa ndini wa hospital wa maternity mundu no tona kuka okete kuliomwa na yuko kiria ni bayingwa ndagitali onomwe utona kumubokea bu usuni wonzu munene muno mundu zino utona kuvendi yo akathela o atona okusaidiwa ndagitali akatereka Valaine na kavina ne kale vikita mathiko ne kisioni cha Mukameni ward ni iya ngumo MCA wa ward imuthiani mwangangi wanda serikali ya Makueni kwiki ya githito kila chaile maundu ni mauiti na monde tuji kwa kama lelo tuji na kiwu na masibitali maitu malida na ndawa sibitali ya isu ye kutumele ona parasita mole azilingile hakuna nela tuni la tubato ona parasita mole na na bibika ni kala ngora kwa oula tuma maede na kwekata kudela mangidani nene MCA Mwangangi ungeenda serikali huku ikithekela sivitali kauntini iwe na kiune kana kumina kiko kiki ukuusio masivitali ni kivothokanyo. Mwangangi ungeikulia ward iyo nthe kukwata kiwu chakuya na cha kutumia. No kiwu namba emwe, tina witu kiwu namba ile, tina witu kiwu namba 10. No kwenda lino. Kwa wata kiwu ni kwe sort. Chuwa, kudu newe kiwu, kana amata vya kwa kuino kuimbose. Balls never atumia asionde, nisi anangikie. Na kwa list obisi no angaba na mwa ball sia kwa ko yangumo kuimbo se tutegemea ball zizi so ndani sia kwi na ina moya twende tupata na mbeza sai maji katika ofisi wapo tunenge mbeza katika ofisi baba baitu baenda na kwekana kunya kiku Ken Mulinge Mutongo TV kumangumo kaunti ya Makueni ekali ma waswa ila ikibuku ya mwingi centro na ala meditwe maidhimendo miasa kumandha kiwu ni makulia MCA wa kisio kiu Sami Monyithia kusukumia kutongewa kwa mebeleki ya kiwu kisioni kiu ekali asuri maweta kana kwa ibinda ya mnyi na mithelu taps ya kiwu sithitwe singalu ondo ula umekita mwisioni wa kutambuka mwendo mwasa kumandha kiwu Lina Musangi ni mwandiki wetu wa Mauvoo.
Mwanene ya sokoni wa waseti na ukutoa isa kikalukia kunena ni semelati ya maende ya wodi ni ya kivao mwingi ya kati enezi aani maweta kana kisio kita kikumbilito ni dhina mwingi wa kivu wala enezi methi mota mboka mbewa kilomita 10 kithito ni kia umanza kivu nye numete wasia ane mukaaji wa wasia na ithine twithito twina thina mwingi muno wa kivu kuma Disemba mivele kitu niyo yathukie na wethia ibeti cia basi osama isi kathi kutaba bandu baasa 10 kilometers away kuma bawasia kwa uithine tu request serikali itu itutethese nundu twina thina munene kume binda wiyonde tikwata kivu ekali ani maweta kana mivele kioski ni se utaba kivu na ila yathukie kuma mwezi wa 12 mwakani muthelu taya ile usovu ni kenda inenzi ike kunyamaswa ni kiwu request serikali itu itutethese nundu twina thina munene kume binda wiyonde tikwata kivu na mbele kitu ni yathukie na tuyatethewa kwa uni tukukulia serikali ya county ithi ni tonyo tutethese kutusovesya mibeleki ni kana tuthina swa kivu thelani MCA kisioni kini waweta kana no kwikithia kana thina uwa kiwono thini kiwanzini wa mwaini umwe ukite bethe ana kikao kisio kia kindu tukwita ward forum ila niendese kila mwi ngutembelea andu makwa makivou alama nanza kuiye umatungia mubea na kosa mawoni ni chao kina mathina kana ni chao makwenda kithuko mwambe ni kwithia utongo tukwenda nenda andu mathuko mwesiendu ila chao ene makwenda tukamete kindu na chotike lake mavinye umunzi ni negwa maundu maingi katika ward forum itu baba skulita ya wasia ya located evinda ingi financial ya fencing na ya umwa na siendu ingi mbingi mena thina wa kiwu twamanya ibe na mi karibu ina matakwata kiwu bano wasia na ina matha kana ni na ofisi wa kimwasko ulani gwa kusikana kendo kiwu na within evinda ya mwi umwe twalethe atuke kitongiwe na ninende no sukuma kulo ofisi ni twakisia kanema kwata kiwu Otauna wongela kana mivelekia kiwu kisioni kiite kuthi kuongela ngo kithitoni kia umina na thina uu withia nefso ya kwiki ya nundu babe na thina wa kiwu muno twongela mivelekia the nkuma bawa sianginyethi bandu beta wakalili na ikuongelwa ni otu manza laini uno wakuke kuni wakume kuni kukawasya twakisia ni wongela ngwa ni kana andu ama kwata kiwu kia kuyana ni kwithia tubakuya mivelekia ula munene umete kia mbere kwa ubai maana kiuke nyue mwingi na mwandu amebakuwe na kiwu kwethia maina kwata ingene wasa hivu so ikuweta imwakati wa melatile nenge tukipaumbele kisioni kiiko mbia mwini uu wakatatu waimenda choo kia public nani siendume katika ila tuwekete katika programu ito ila tuwe na nipangite kanema kwirikwa na mbeni ngutungia ngaba na mubea ni kwethia siendu ila ithie tupangite tangaba na toyu tuina kalelo keba haka kuka kwenzwa tweke katika mirandi oyu mezila siebo twina mivele chesu ni ngwete twina munanda kou twina sindu siambe ila kwambo kwate ya mwenenzi ila kwambe ya munyu wakatatu kwa ube na maundu maingi makwambe ya ngutungia ngaba na mbeya nondu akweka latanga at least sindu siambe na kwa ni kutungia enenzi mbeya nondu esezo ila mozo monzi akwete mawoni mo na kuka kwa wingi na twethi wana kiathi kisio Margaret wa James nitwatunga mubea kwandu kwa MCA witu ni watu yanu tukwata kivu ndu no twenda abasa na twatunga mubea muno kwa u nitukwendea na kumukwata kwoko nekena nake ende na kutwete maende ogukwitu kigwene kiothikalili bena mbele kikuthikali na kukalili twakwata kivu tukatunga mubea ni kwithi atwenda gusini kwa saa kundu tiema Guripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma wasia wodini ya kivu mwingia katika untini ya Kitui Nilina Musangi Mobisa mabolisi ba Kenya kuma Dadaab na Kangundo ni matethia kuma cia abisa wa polisi Joshua Mutua kuma utui wa masewani Kangundo
ula watiwe ni thayo kuya Garissa mwini wa keli mwaka u itina wa kukinya itungui ila siumbikia wa muthangani kana landmine ena maobisa angi ngalini thini wa uthukumi. Joshua akwatiwe ni mbanga ino ena maobisa angeli na matongwewe ni munini wa komanda wa polisi Kangundo Michael Singa ni mamukatha obisa Joshua Mutuku ta unathukuma na ulungalu mwingi ona kwithiwa anesela ebinda yumu uthukumini wake Boni Mutesia watumbanisia ingewa Cheva na kioni kende na unini ya mautui wa masewa ni Kangundo chathinja kumase Joshua Mutua noloambie we uthukuma we wa usesei mwakani wa 2015 kaundi ya Narok itina kumina masomo kana mauvundisi make. Joshua Mutua was enlisted in the National Police Service on 20th April 2015 after undergoing initial police training at Administration Police Training College, Embakasi. Joshua was posted to Narok County, thereafter transferred to Dadaab Police Station, Dadaab Sub-County in Garissa County of Northeastern Region, where he served until he met his untimely demise. He was a highly dedicated officer who related very well with fellow colleagues and who created lasting relationship. Kiku chake chethiwe matuku 12 nthini wa maundu make mawe ya kuya Garissa langalila matumia nthini uthukumi woya vikino kinya kilivu ikila chaumbikiwa muthangani na kutia mana umesie na ngikutiwa ni thayo. Demise, the late Joshua Mutua on 24th February 2023 at around 11:15 hours while on escort duties between Alango Shopping Center and Lago Shopping Center on your way to Garissa town. The motor vehicle in which they were using was suddenly hit by a suspected improvised explosive device and he succumbed to the injuries. The death of Joshua Mutua is not only a great loss to his family but also to the entire National Police Service. Amwe maawisa ma polisi kuma Dadaab ni maendelea na kuelezea tona thukumana wiki kuu kwithwa we waso munene kwi muvea wa isalu kana polisi kwithwa mavikiena kwasi omu wolo kuthukumana kithito. Ofisa wangu ambaye alikuwa wa kutegemewa sana kule Dadaab. Nimekuwa Dadaab kwa muda wa mwaka mmoja na Mutua ndio among the first officers anaweza kuweza kushikanisha kuweza kuelewana naye na kuweza kumshika na tuweza kufanya kazi pamoja. Ni mtu alikuwa mwaminifu, mtu wa watu, mtu hawezi kosana na watu na tumepoteza mtu ambaye alikuwa karibu sana. Tumepoteza na mimi kibinafsi nimepoteza a very close friend. Wacha Mungu tu awape pole ambayo mnastahili. Najua before hii mimi nilijaribiwa mwenyewe. I lost my first two sons. Na sasa nimepoteza mtu. It's like a double tragedy. Niko na maumivu mengi, lakini wacha Mungu apumzike. Kosinga munini wa komanda maafisa ma polisi kuma Kangundo ni waelezea wana kwithwa maafisa ma isalu methite maithukumana maumo maingi uni wananisi ukumba wake kuthukumana wiki kuu na kwisautiwa ni thayo wake wiyani wake. Marehemu Joshua Mutua ambaye alifariki huko pande za Dadaab alikuwa moja katika wale maafisa watatu ambao walihusika kwa ajali ya IED huko Dadaab. Leo ndio ilikuwa siku yake ya kumsindikisha na tumeshirikiana na wanakijiji na afisa wa polisi kutoka Kangundo, kutoka Dadaab, kutoka Narok, kutoka pande zote za Kenya, mahali ambapo alikuwa anafanya kazi before aende Dadaab. Na kwa ufupi ni kuwa mazishi yameisha vizuri, amesindikishwa kishujaa na yeye ni askari ambaye amefanya kazi kwa muda mfupi zaidi, lakini utendaji kazi wake umesifiwa sana. Munini wa Kivu wa Mayuni Consolata Ndunge na keleseta ukono munene kwa ikisio chake na inge waso munene kuyenende mavai tina watu wene umawa ulai na woni wa vasa wa evinda yukite na ina mevango ya kukilia kisioki. Nitatiwa mwana munini onabala kwanga itia wabai mwana munini thayo sio ndesi ya nene lakini ngo situ isiumete nondo wa utiwa ni mundu ina future
mundu kwiye uyani wake na ntiase yongo yake tonda indanga kana yinota nundu akwiye uyani ula wake onela na kuwateithia uya waku na bina walumya musiaku walumya uya kanisa ukwiye buwenda ngo yaku yindani na yindanga makaundini ya Masaku nyeneta waboni mutesea Musaisia ngewaisu ya boni mutisetu nengai kusotwa sodiumo wa ndatikanini thini wa Vilingi wa Mauvoo kadhiwasa itusioketheti. No withukiisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Ni na udhocha ingi musiaisia tuendeye imwe. Athukumi matene makimansio cha walimu cha Kitui Teachers College kilaki musini wa Kitui ni matwaise miatianio ya Mauvoo za wakimansio kiu kusukumia serikali kuidhukisya kiyocho itina wa kuungamia kana kuungamia uyani. Athukumi asu maiteta kwithiwa mongamitwe uya kwa ibinda yasa na kule ukwata ndebisio cia ilungu ya 500 bala manethitwe maithuko makimansio kiu na yumenda serikali ilikile kana kusiokethia uyani kana kunengwa valua wa kuonania ni matithitwe uya nikimanyisio kiu. Onesmus Chalo ni welo la maandamano sina atumba nisange waino mainana nandiki Mauvoo mbingironi cia kimanisio ki athukumi a 23 na methitwe maithukuma maithuluko ni makimanisio ki cha walimu cha Kitui Teachers. Vandu vailungu iasa imethitwe mongamitwe wiyani vandu vailungu iasa kwa kila maweta ta mongamiswe wiyani na itumisia kwitha kimanisio ki che volurani ukuno wao wa corona na kualanga athukumi vala makweta mavalua ala manengwe kuma kimanisio ni ki mayona nete kuvutwa kwa indi miweta itina wa mukuthomuswe wiyani kuma kimanisio ni ki kimanisio ki tachandiki athukumi angena kuosa mianya yo otondo makwelesya athukuma Kitui Teachers College naambie college kwambia 2010 up to 2018 ila madam Catherine Irongo wokie lot Kitui Teachers College lot ni ile pe ala walungilie 2020 manenge unpaid leave, indefinite unpaid leave. Da manenge termination letters up to date. Mene wa mavutie na ni wa replace offices maofisi maitu nweke replacement na aclimia thinani covid na nundu thinani covid nundu ambesa asa nini ndio tumambesa na nwake nunandikia andwangi twamina kuma asumeba wana chau kile ithe tute tuibwa nacho niki twalilo nengwe termination letters twavutwa kama nondo tukwika andu methinia musie na tuinasiana na tuyanengwe termination letters nitutatite our level best paingwa munene tutonete yulua issue ya Kitui Teachers College la jonze ni total in vain, and that's why we have taken these measures ya kuandamana ya kuita press ni kana tutetwe nundu nitukwenda agizito athukumi a na halota lawone miongwele na atatu methitwe methukuma kimanisioni ki tanan teaching staffs vala mawete tina wakuungamwa wiyani ndivisio cia 500 maithitwe meikwata na yumenda kumanya kitumicho cha kuungamwa wiyani ni chao na kulea kunengo valua wakwa na nyakana ni mavuto wiyani kuma kimanisioni ki valwele tonyo manenge iviso ya kumandha wiya kundu kungi inasiana si numba
si usoma na tuina paingwa pandu bangi tunekwatije bu na ndo abutwa undu na kwaze no dio manza uya kundu kungi nundo noko kapano ukwazi ono unengo balwa ya termination kanone ngo balwa ya recommendation kanona thukuma aba nikwithe kuonze kula tutembea maofisini twinie kwi watu nenga ne balwa ya kutwika balwa na thukuma nikana utwike no kwate uya lakini ba twikwata balwa ayu twile musi siana sizo ziende okuthenia kwendenia musi no termination letters, no payment, no communication. Mathina na mekumbelete athukumi amewetera matatite kupikia ndongo iva kaunti ya Kitui kukonya thina indiki thito cho kijaisao cia matunda otondo makwelesya ziasio nzetu zitekana ni tukwata solution okula munene utwatembea kwake to pick up the matter all of a sudden akukililia paingo bandu tutembete kwa MC yango ima tawa mwene kibalo nitutembete kwa MP Makali tawa mwene oso mwene kibalo nituendete mpaka kwa senator. Personally myself ninendete ofisini wa senator concerning the issue, and I still have the file, all the offices that we have conducted, the 23 people who are outside, who are sent away with indefinite and paid leave. Na paingo tedio tukwata, and that's why we have resoluted tuoketwane press nikana tusitekana ni tutetheka na yu miatanele amu wa matwa isenza wa kimanisyo ki ni kusukumia kwithukiswa kiocho ni ndongo iva kaunti ya Kitui mwana ungami wa kimanisyo ki otondo makuweta nitwithite na thina wa kuibombesa situ na nitwithite twikulia thina wa mbesa uisilava munene witu ula twinake uyu Madam Chief Principal Catherine Rungu ni withita itu ya tetele mbesa nukethia Grand CC Kitui Teachers Training College CL lise waku makatika National Treasury nitwikalite twetelete tukamina mimuonza na amwe katika itu ithionthe twina misi na twina ciana na twina mapata alama andu nitwithite tupingitwe nyumba tuteo na twikata na yu muthenani wa umundi nitukie bandu ni bake okoni cha umundi nikenda tukakuiria kana akisitu ni sito na kwikika nundu ithie twina mathina alamethia wa mandu ona ni mavitukite nukethia tutona kwithia nitukumite tukanengana wia witu la wailite katika skulu witu independent thina nukethia na itu tuukwata musala uni kulasia ithia ni batoneka kwizila serikali ni witu wa county kwenda mpaka serikali ni munene matona kulikilela mama na thina witu wa thukumi ni chao katika skulu witu wa Kitui Teachers Training College. Kulia serikali ni likelele either twe wa wandius twenuke kana make justice masisi ene makosa makosi alama matrika be makosa makoswe alama matena makosa masioke uyane nundu there are also people who are suffering and they have done nothing. Nilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Onesmus Chalo. Ndongo ya Azimio Raila Odinga kwi umundi ni wakumana na maseneta kumangwatanio nisu bala Raila ubikia mbungeni na kuthokwa ni ndongo ya ala anini Stewart Madzayo kati wa maseneta angi ona uwe obo kuthoka kwa Raila kwina kitumi cha kuthinikia mathina mautongoi kati wa ala anini mbungeni isu aikule speaker wa mbunge kunenga ndaya motuo alama na umiwe bumbeni yulu wa kana kulikilwa kwa siama sia kiutiti. I came here, as you know, I'm an old member of the Bunge Cooperative Society, and they invited me that they had a check for me, my dividend. So they also now took opportunity to meet with the members of parliament. My members of the Senate invited me for lunch. There's challenges that the Senate is facing. It appears if the Speaker of the Senate is not allowing the Senate to function the way we know it. You know, there are rulings which were made when I was still a member of Parliament here by the previous speakers. For example, Parliament cannot be injuncted when it is doing its own business. And political parties are institutions in the Parliament which are independent and should be allowed to do their work independently. The leadership of political parties should never be interfered with by the Speaker of the Senate.
when a political party chooses to change leadership or to whip a member for any reason, it is none of the business of the Speaker to interfere. As Azimio Moja One Kenya coalition, we decided, because of reasons that we gave, to change our leadership both in the Senate and also in the National Assembly. This has not been effected up to today, because I hear the Speaker is stubborn and is listening, or says he's respecting a ruling by a tribunal. Minista Mubeani wa ikundi na siama Simon Chelugui ni wumbula kana serikali na kilelo cha kutumia ikundi kana sako kuikithia kana nisiailia uthukumi wo kwa enendi ainene akaunti ya Mombasa kabinda kana wabingwa ikomano ya mwaka ya ikundi ya Imarika Sako. Chelugui ni wenda sako sionde bandi ya Kenya kuikithia kana nisiailia uthukumi wo undu ubailite ni kana kubikia enendi. Angelina Muse ni watumba nisiaingewa. Minista ono kuetakana siama isia ikundi ni nzia imwe ya kuikithia kana enendi vande ya Kenya ni masevi ilovia ila itonya kumauna. Role is to ensure that those who have joined SACCOs and cooperatives are protected, are safeguarded. Their interests are, we ensure the SACCOs and cooperatives hold regular annual general meetings, annual delegates conference, which is part and parcel of good corporate governance, and also ensuring that members, the democracy and the members participate fully in activities of their respective cooperative SACCOs. Ingi minista uni wanda sako kukwatiania na ikundisia ilovia tanzia imwe ya kuikithia kanani makwata loan kuiyukilia. Ours is to facilitate and ensure that they pool resources, they pool their liquidity together, so that in the event one or two SACCOs have a challenge in overnight or in a day, during the day, they can call on a brother, they can call on a sister SACCO to support at rates that are friendly and also brotherly. Kavindani kaunu umewita nuku ikundi hii kuikithia kana nimeekia maolonye memwanya makumavikia NND na muno amoika. A number of things are just deepening and empowering the cooperative movement to ensure it is responsive to the emerging needs in the SACCO, in the cooperative movement. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Muse. Thi ya Kenya na ila ya Japan ni makwatiani ya kwithiwa na onyanya kati wa nthi iseli ni kana kwendia na kuthukuma na kumantha nzia cia kwailia mautandithia. Munini wa Musumbiri Gathi Gachagua kwi umuthi ni methiwa na unenania na ambasada wa Japan Kenya Okani wa Ken nyumbani ya Rambe House bala manena nisie maundu kiwathukanio makwailia utandithia. One of the main I really want to say I am very delighted that you are here. I want to assure you of our government's commitment to strengthen our relations and between the two countries and the respective people of Japan and Kenya. And so this year marks the 60th year of our bilateral relations. And I think we always had very friendly relations in the good times and also during the difficult times. And I think the friendship between our two peoples remains very warm and it's very dynamic. Kenya is the largest recipient of our bilateral assistance to the whole of Sub-Saharan Africa. And this is a reflection of how much we attach importance to Kenya. We request that you continue supporting us in the port of Mombasa. You continue supporting us in the development of geothermal power. We ask you to continue supporting us in Kemri in terms of research to come up with the grants that can help our people here in this country. In overall, I want to say on behalf of the government of Kenya, we are very happy with the government of Kenya. Finally, I want to appeal that we talk to the Japanese people to increase their flow here for tourism.
we have beautiful parks with the animal heritage that is not anywhere else in the world. We have very beautiful beaches down at the coast, and we like more Japanese tourists to come to Kenya and enjoy our hospitality, enjoy our cultural heritage, come and see our wildlife, and also interact with the people of Kenya. Musesia ni mubea nundu wa kwendania na itu nthini wa Vilingi wa Mauvoo nundu bau ndipo tukunia nzumandi kiwio ni cha umundi ndio tungia mubea nundu wa kutambania na itu mewe mwanya kwa onthe alama ilia Vilingi wa Mauvoo ebo Teresia mwende nundu otwadurila Mauvoo kwanzia ya miko ni Faith MAKENZI wa mutunga tukomana unikyo koni nthini wa Vilingi wa Mauvoo na kilungu cha amuka ithiwa na kiwio cha ibutiwa nisa.